dva savjeta. Jedan je sljedeći, 1. Korinćanima 9, 19, 23. Jer premda sam slobodan od svih, samog sebe učinio sam slugom svima da što više njih pridobijem. Evo, Pavle se prilagođava drugima, ali ne na račun istine, braće, ne na račun integriteta i poštenja i morala. Ne, nego na račun sivih zona. I tako sam judejcima bio kao judejac, da pridobijem judejce. Kako je on judejcima bio judejac? Pa obrezao Tita, učinio nazirejski zavjet. Eto. Onima pod zakonom bio sam kao pod zakonom. Znači, držao se tih nekih stvari koji se drže judejci u tom nekom spoljašnjem smislu, ali nije pravio nikakve kompromise. Premda ja nisam bio pod zakonom, on sam, braći i sestre, nije bio pod zakonom i kaže da pridobijem one pod zakonom. Znači, on nije bio pod zakonom u srcu, ali sa drugima je bio, sa judejcima kao judejac, onima koji su pod zakonom, kao da je pod zakonom, ali on sam nije bio. Drugim riječima, iako je obrezao Timoteja, iako je učinio nazirejski zavjet i slično, on sam nije bio pod zakonom, nije bio učesnik u tome u duhu, u srcu, jednostavno nego je to uradio, kao što ovdje piše, da pridobije njih. Onima bez zakona bio sam kao bez zakona, prebran nisam bez Božjeg zakona, nego sam pod Hristovim zakonom da pridobijem one bez zakona. Drugim riječima, iako je Pavle napravio određeni kompromis sa spoljašnjim stvarima, sa ljudima koji nisu pod zakonom, ali on sam u sebi nije bio bez Božjeg zakona. Znači, on sam se držao svetih stvari, ali je, da kažem, u ovim sivim zonama nekad mogao da napravi kompromis i naravno sve zbog odnosa sa drugima da pridobije. Drugi ovdje kaže, nego sam pod Hristovim zakonom da pridobijem one bez zakona. Naravno ovdje sad govori na nezabožstvu, on je bio blizak s njima, jeo je sa njima, pio je sa njima, možda je to i hrana koju je neko tamo idolima žrtvo i tako dalje, ali on je s njima bio kao bez zakona. Znači, idol je ništa. Ali, braći i sestre, u sebi je da, nije bio bez zakona, imao je bio pod Hristovim zakonom, ali da pridobije njih. Tako da slabima sam bio slab, da pridobijem slabe. Svima sam bio sve, da na svaki mogući način neke spasim. A sve činim radi dobre vijesti da bih je propovidao drugima. Znači, ovo je jedna stvar koju sam htio da rečem za kraj i trebalo bi se držati. Znači, poenta su ljudi, odnosi, mir u kući, da ljudi zaista vide Hrista u nama. Znači, to treba imati na umu kad tražimo ove zlatne sredine i zdrave kompromise u sivim zonama, ali naravno ja sam sad naveo primjere iz Biblije, nije to sad iz moje glave i naravno to nije kompromis sa integritetom, ponavljam, to nije kompromis sa moralom, kompromis sa istinom, kompromis sa čistotom života, ne, to je oko stvari koje nisu spasonosti, nisu toliko bitne i to su stvari, braći i sestre, koje su rijetke, izuzetne, nisu stalne, u stvari te stvari ne pokazuju ko si stvarno ti, nego to je više zbog drugih. I naravno, još jedan savjet, drugi za kraj bih dao u Rimljanima 14:22. Da li imaš vjeru? Zadrži je za sebe pred Bogom. Srećan je onaj ko samog sebe ne osuđuje zbog onoga što je odlučio da uči. Što hoću da kažem, a da izvučem princip iz ovog teksta. Stvari koje ti radiš vezano za ove sive zone, zadrži ih za sebe. To ti je najbolje. Nemoj da govoriš drugima. Zašto? Zato što dvije stvari rizikuješ. Da dobiješ osudu od drugih, jer te neće razumjeti zašto ti to radiš, ne razumiju te okolnosti, imaju drugo shvatanje, nisu te istoga duhovnog nivoa. I druga stvar, ne samo što drugi mogu tebe osuditi, nego ti možeš pričanjem o tome ili tako osuditi druge. Možda ne direktno, ali indirektno da se oni osjete osuđenima. Znači, jednostavno neki ljudi ne mogu tako kao ti i zato je bolje ne pričati o tome. Znači, ovakve stvari iz ovih sivih zona najbolje držati za sebe. Naravno, nekad je dobro kroz propovijed da se kaže, nekad je dobro iznijeti neki svoj primjer. Ja sad nisam rekao stalno da se ćuti, ali generalno bolje ne pričati puno o tome. Zašto bi ti sad nekome rekao da si popio kafu juče s nekim prijateljem? Zato što će neko ko to neće da vidi, će reći, vidi ga, on je slab. A nije slab, bolji karakter ima od tebe možda. Možda je duhovno jači od tebe. Možda ima bolji odnos sa Hristom nego ti, ali to je nebitna stvar njemu kafa. Tebe je ta stvar bitna, njemu nije. Naprimjer, ili da kažeš nekome, zašto bi rekao nekome da juče si se, ne znam, pošalio sa nekim, ili da si, ne znam, djeci dopustio da ostanu do kasno, ili, ne znam, da si kupio neku
skupocjenu košulju ili nešto. Ne, zašto bi to pričao? Zašto? On te ne razumije, on može to pogrešno da shvati, on ne zna da si ti uradio možda ispravnu stvar pred Bogom i da to ima okolnost neku zašto si ti to uradio. Tako da najbolje da se ovakve stvari drže za sebe, osim naravno kad se ukaže potreba da se iznese. Mogao bih puno da pričam o ovome, ali možda je ovo dovoljno da braći i sestre izvuku neke principe, možda da im pomogne u njihovom ličnom životu.